dragi gosti, dragi učenici i dragi učitelji. Ja sam Iva i danas ću biti vaša voditeljica. Ovogodišnja priredba zaista posebna. Ne samo da slavimo nadolazeći blagdan Isusova rođenja, nego slavimo i 10. rođendan naše škole. Mislim da to zaslužuje jedan gromoglasan pljesak. Priredbu je otvorio naš zbor pod palicom učiteljice Marije Krnić-Agić. Moćnom izvedbom skladbe Ščedrik u instrumentalnoj pratnji učenice Anje Škuca. Protekli su mjeseci naši učenici zajedno sa svojim učiteljima vrijedno radili i strašno pripremali bogat program u kojemu ćete, vjerujemo, itekako uživati. Poslušajmo sada skladbu Dobri denek i skladbu Vištver u izvedbi našega zbora. Dobri denek tomu stanu, oj lepila do, oj lepila, tomu stanu gospodskomu, oj lepila do, oj lepila, gospodaru, gospodinji, oj lepila do, oj lepila, cijeloj hiži svoj družini, oj lepila do, oj lepila, gledajte ga, darujte ga, oj lepila do, oj lepila, hleb od gladu zelenoga, oj lepila do, oj lepila, tiho leto dober dan tvomu stanu svaki dan, tiho leto dober dan tvomu stanu svaki dan. Nosimo vam lepo gladu, oj lepila do, oj lepila, lepo gladu zelenoga, oj lepila do, oj lepila, on vam nosi žito zrelo, oj lepila do, oj lepila, i na selo se veselo, oj lepila do, oj lepila, gledajte ga, darujte ga, oj lepila do, oj lepila, lepo gladu zelenoga, oj lepila do, oj lepila, tiho leto dober dan tvomu stanu svaki dan, tiho leto dober dan tvomu stanu svaki dan. I need to whisper something to you, whisper, whisper something now. I need to whisper something to you, whisper, whisper something now. I need to whisper, whisper something now. I need to whisper, whisper something now. No one can hear me, I must whisper. No one can hear me, I must whisper. No one can hear me, I must whisper. Shh, whisper, shh, whisper. Come a bit closer while I whisper, I must whisper in your ear. Come a bit closer while I whisper, I must whisper in your ear. Come a bit while I whisper, I must whisper in your ear. Come a bit closer while I whisper, I must whisper in your ear. Can you hear me just a little louder? Can you hear me louder, please? Can you hear me please a little louder? Quiet! Shh! Whisper. Can you hear me just a little louder? Can you hear me louder, please? Can you hear me please a little louder?
A sada malo drame. Mislim da je pravo vrijeme za to. Učenici razredne nastave, polaznici izvannastavne aktivnosti dramska skupina predstavit će vam se predstavom Dok se spi kralja 3, nastala dramskim igranjem i improvizacijom. Učenici su sa svojom učiteljicom, voditeljicom i dramskom pedagoginjom, sestrom Sunčicom Kunić, zajedno razmišljali o tekstu, stvari razmišljali o scenografiji i mizan-sceni. Režirali, odabirali glazbu, a za kostime bila je zadužena učiteljica Mirela Škunca. Vjerujem da ćete uživati u ovoj skupnoj osmišljenoj predstavi. Samo tu negdje pozivu sjajno. Aha. Da, baš vas slušam. Šta će ti ova karta? To nam treba za zvijezde. Šta će nam zvijezde? Pa trebaju nam da gledamo. Pa vidiš kako dobro je. Da, malo smo lijepe, zato što... Da, smo vidjeli puta vidjeli. Malo. Pa šta će ti ova karta? Ali šta pa treba nam? Pa to je za zvijezde koje svjetno nam. Ma da. Nemoj, neću se sakirati, nego ću lijepo viknut. Odre preko na veselje! Dozvat ste jedino mogu, brate, ako zasuram glasno dvije, tri sonate. Ili pak ono znano, dobro svima. Ma pjevajte sa mnom, koliko vas ima! Idemo! Bau! Baltazar! Bau! Baltazar! Bau! Baltazar! 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 Jel me neko tražio? Ovo! Uozbilji se, molim te, da čeka nas zadatak. Na put idemo i to ne na put kratak. Ima tjedan dana, voda iz grudi srce će ispočiti. Jer ozbiljno osjećam, negdje se dijete ima roditi. O, Gašpare, dragi, pa rađaju se djeca, to nije novost neka, što pak to tebe čeka? Samo malo. Samo malo. Evo mene, mudre glave, što raspravljate ovdje sada. Tako mi se čini dug nas put čeka, ma li je to lažna nada neka? Nije, čini ti se dobro, Melkjero. Nije to lažna nada ili te san, samo da ode na spavanje dan. Kad spusti se noć, zemljovit ćemo različiti. Pogledati dobre zvijezde, jer ozbiljno osjećam vode nas naše. O, Gašpare, dragi, pa mi imamo stan, istok je naše prijestolje, ovdje se rađa dan. Tiho samo, radi se, čini mi se o velikom čini. Bog pohodi zemlju svoju, svima nama domovinu! Pa,
velike su to riječi, Gašpare dragi. Evo, noć se već spušta, razvucimo karte brzo, pogledajmo zvijezde i nađemo put. Hajde, Baltazare, ne budi krut. No dobro, momci, kad malo bolje osluhnem, kao da nam zvijezde nešto kazat žele, kao da se nešto posebno vesele. Evo ih! Ovo je zbilja posebno, neviđeno čudesno. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Ja sam uspavana, ja imam najviše šiljaka. Ja sam tigar i zanca. Možeš ti mi posuditi mikrofon? Ja sam beatbox. Ja sam pjevavica, sad ćete čuti, publiku može malo ritma. Ajde, pa. Blistaj, blistaj, zvijezdo mala, što si, kad bi znala, visoko gore vidim te ja, kao dragu mi svjetlo sja. Blistaj, blistaj, zvijezdo mala, što si, kad bi znala. Ja sam najsljepkastija u svemiru. Po mojim najnovijim istraživanjima mliječne staze pokrenih autocesta koje sam ja upravo završila, čini mi se da ipak ima sjajno. Ja imam rep i jako sam sjajna. Da, i tvoj rep nam uvijek smeta kada se igramo u lobice. Da, i malo si drugačija. Ipak mi se čini da si malo manje sjajna od mene. Evo ogledalce, znaš kako ide ogledalce. Još mi samo sada fali uspavane ljepotice. Pusti bajke, spusti se na zemlju. Ovo baš neobično zvuči, zar ne? E pa samo da ti napomenem, ogledalce nije u Trnoružici nego već u Snjeguljici. Snjeguljici i Seram Kozlića. O, nebese, kakvi kozići, no, što da donosimo kao hipotezi u ovom slučaju. Znam ja, mi bar sličimo jedni na druge, a ti nikako ne. Ali ja sam zvijezda, malo drugačija, istina, ali to nije razlog da me ne prihvatite. Pa možda, ali vidi kako si velika i druga. I stalo stojiš na mjestu, ne želiš se s nama igrati. I meni se čini da si malo presjajna za naše oči. Trebam sunčane naočale, pod hitno. O, kako sam se prihladila i nam možda netko neki siru da kaže. O, ne, samo da se ja ne prehladim. Moram sada ići nedalek put. Savjetujem ti jednu dekicu i puna čaja. Hvala ti, draga Zvezda. I da, meni si baš lijepa si. Svoj izraz i svi smo različiti. Slažem se, možda sam bio malo ljubomoran na tvoj dug sjejan rep. I ja, da, oprosti. Ma ne brinite, možda i sam malo druga neobična, ali zato imam jednu neobičnu misiju.
Moram stajati nepomično dok mudraci sa zemlje ne shvate da ću im pokazati put. Put! Da, put jednom djetetu, novorođenom Bogu, put u Betlehem. Mogu li ja s tobom dati put? I mene Sačekaj, moramo se spremiti. Čekaj, samo malo. Tu idem. Ne. Ne, ja ne porekao pravno. Ravno. Idemo lijevo. Ne, idemo ravno. Da vidim neka bolje. Ja sam stručnjak za to tako. Trebamo ravno. Čini mi se sada da to je naša nada. Zvijezde se smiješe i nikada ne griješe. Krepatica se napokon pojavila. Put nam kazuje, putovanje počinje. A što ćemo malom Božiću ponijeti? Što će se malom kralju donijeti? Samo malo da radim. Znam! Zlato, Tanjan i Smirna. Do kralju ćemo nositi. Upregnimo deve, valjalo bi krenuti. Ajmo. Klapa Canticum Aurelorum djeluje od početka školske godine 2022-2023 u sklopu izvannastavne aktivnosti. Tijekom rada školskog zbora kod učenice je došlo do potrebe i želje za glazbenim izražavanjem i zapjevanjem hrvatske tradicijske glazbe. Poštujući i podupirući želju učenica, užim izborom oformljen je manji sastav koji uspješno izvodi tradicijske klapske pjesme. Školska klapa već je u prvoj godini rada izborila mjesto za nastup na smotri dječjih klapa u Omišu, nakon čega je uslijedio posljedan festival klapa u Perasu, u Crnoj Gori, gdje je ostvaren zapažen nastup.
Vama će se sada predstaviti dvijema skladbama, Rodilo ti žito i Šenica, te skladbom Miško kaj stojiš. Rodilo ti žito i šenica, rodilo ti žito i šenica, rodilo ti žito i šenica, i u polju vinova lozica, i u polju vinova lozica. Nosimo ti dare od cesara, nosimo ti dare od cesara, nosimo ti dare od cesara. Bog poživi naše gospodara, Bog poživi naše gospodara. Miško kaj stojiš, ovčice brojiš na bregu, zemlji si torbu, pojdemo gradu Betlemu, zemlji si torbu, pojdemo gradu Betlemu. Filip i Jakov, zemite ovce prelepe, zemlji si jarca, ne boj se starca, Marko ti, zemlji si jarca, ne boj se starca, ti Petre. Pojdimo tamo, Betlemu gradu, na poklon, tamo ćeš naći majku Mariju s Jezušom, tamo ćeš naći majku Mariju s Jezušom. I vi svi skupa koji ste ovde, veselte se, i vi svi skupa koji ste ovde, veselte se, i vi svi skupa koji ste ovde, veselte se. Vidim ja da naša klapa ni ovaj put nikoga nije ostavila ravnodušnim. Dragi gledatelji, sada ćemo otputovati u prošlost. I to u Slavoniju. U Slavoniji sa svojom majkom i kćeri jedinicom živi jedna bogata udovica. Sad, ta udovica nije baš bila omiljena u selu, koja je bilo teško udati svoju kćer. I onda došla su 3 siromašna... Neću vam sve otkrivati. Neka nam oni to sami pokažu. Dragi gledatelji, slijedi kazališna predstava i to komedija u 3 čina. Našla krpa za krpu. Riječ o dramatizaciji šaljene narodne priče u kojoj ćete upoznati likove inspirirane stanovnicima slavonskog govornog područja. Scenarij i režiju potpisuje učitelj hrvatskog jezika Emil Vala, a za demografiju i scenografiju pobrinula se učiteljica njemačkog jezika Ivana Mičić. Nadam se da ćete se nasmijeti do suza. Uživajte!
da maknem te ja. Slušam. U subotu. Može... Ajde, nazovem te poslije. Da, ćemo se. Dobar dan. Pa otkud vas ovolikome broju? Ma zašto me svi gledate? Jo, samo malo. Koliko je sati, jel mi možete, molim vas, reći? Jo. Ajme, već toliko, oprostite. Znam ja zašto ste vi došli. Aha, pa da. Ma vi ste sigurno čuli da ja imam jednu priču za vas, ha? E pa dobro. Ipak, ako ste čuli, dobro ste čuli, imam priču. Ma i kakvu. Takvu da je do sad sigurno niste čuli. Aha, zato ste i došli, da biste je čuli. Ali dobro, ali Klara, ali šta je tebi danas? Pa daj se saberi. Ja sam 100% spremna, ali jeste li vi? Da. Ok. Pa krenimo. Nekoć davno, u malenome selu iza 7. brda, živjela gospođa Julkica. Julkicu poznava svi, ama baš svi, od svata do popa, od bebe do babe. A kako to da Julkicu poznava baš svi, pitate se? Julkica, naime, bijaše udovica, koji za pokojnoga muža ostala kuća puna svega, a ona je s vremenom zaboravila što je to briga. Briga, imenica ženskog roda, osjećaj uznemirenosti zbog koga ili zbog čega. Nego Mirjana, šta ja to čujem? Damirova Suzana dobila otkaz u firmi. Nis to čista posla, odmah sam ja to rekla. Nego Mirjana, baš se nešto gledam, da se niste i malo razjela? Mislim, znam da su blagani, šta će selo kazat? Mišće ljudi da ne paziš na se. Kako nije imala svojih briga? Platila se ona svačnih. Ma tako drugo i ne radi. Već po cijele dane zavira u tuđe poslove i zabija nos. Gdje treba, ali i gdje ne treba. A, sjedi na ladnom betonu, a poslije će svi bit krivi. Ma ne miruje ni dan, ali noć. Već samo gleda u tuđa usta i prste. Pa tog samog zavirivanja u tuđe poslove, valjda udovici Julkici i Vito tupio. A imala ona i kćerku jedinicu, Marijanu, pa je svoju mezimicu tako i odgajala. Joj, Marijance moja, pa ti znaš da si ti moje zlato, sjenca oka moga. Sve je tako dok nije došlo vrijeme za udaju. Udovićina kći Marijana toliko je oči trošila u tuđim poslovima da je ovo ne vidjela. No, vidjela je jedno do samoga praga. Ju, dobre, vidjela sam reći. Sad je došla nevolja na vrata udovice Julkice. Pa mislim, nađe se doduše špoko i prosac. No kad vidi kakve su ju davača i mater, pa da još k tome kao sobuljage po danu stoje, onda da petama vjetra ne okrećući se. Sad je došla nevolja u njihovu kuću i tu zasjela. Prolazi vrijeme, pa što više čekaju prozda, za njega sve manje čuju. Dovica Julkica već se pobojala da slučajno nije prošla baba s kolačima. No znate kako kažu, strpljen, spašen. I napokon ga je dočekala. Taj trenutak, sudbonosni čas, ne babu s kolačima. Upravo ćete tome sada, dragi moji gledatelji, svjedočiti
I vi. Javit ću se ja njoj. Pa što radiš? Skoro me ubi. Možda me infrakt opali. Pa dobro, jel dosta tog metenja? Sam ćeš mi parket izlizat. Majke ti, ko da sam vrh države dolazi. Joj, mama, pusti to. Samo mi još treba da mi stane ljeza. Kažu da mi je kuća prašnjava. To na Božić. Šta će selo poslije govoriti? A istina Bog, da komši crkne krava. Šta kažeš? Ma ništa. Dobro si izmela. A gdje manda moja? Jel narala kokoše? Eno je u sobi. Sva je uzbudita zbog sutrašnje prošnje. Ajde, poslije ću s njom divant. Dem pusade da s mirom gledam seriju. Vid! Nekom juga s mašinu. Možda ti pomogne, mama? Kad sva posla? Joj, sad kad te spomenka pripali, ima da se više nikad ne ugasiš. Jel je? To te ja pitam, da vidimo da li je Alejandro došao pameti. Vid! Izgleda ovaj lonac za Saru pravi hit. Ovog Bošća, Sarmanika bolja, stvarno šta je. Da, tvoje rada je prava stvar. Rekla ti ja. Ako to učite odmah, pokupat je gratis. Joj, ima da se komšince raspamete kad im kažem da ću mu udat moju Marijancu. Evo ih! Rekla neki dan da ćemo se ob to glavu. Ipak je brat sestre njezne sve krve iz prvog braka sin doktorove rođakinje koja ga operirala. Alejandro. Šta će ti Guadalupe Rosalija Manda de la Cruz reći? Džabe je teb šta si inđilir čega već kad nemaš one životne škole. Da s pod mojim krovom. Hvala Bog, komšince, kakvog dobra. Hvala komšince. Učiš, nemojte se sami problemati, zaboravite ljudi imate tu šlaka. Mama, još ti komšinca se stane veza. Hvala Bog. Ma, tu je gleda seriju. Tu ćemo mi za stol prema običaju i protokolu. Taman sam evo i kavu ispekla. Men moš 3 kocke cukra. A da bude kavu sipa šuckar. A to je čula. Nana, tako joj i treba kad ne sluša čaču. Joj, mama, te smanj, to jednako imaš slova dolje. Da.
I koji, dobro. Sam da napomenem da će brzinski crknit kavu. Moram ručak sastaviti danas, ali sva neka u gužvi. Uzem riječ, dušu, stara moja. Što ću sam ja ćela kazati? Ma nema problema, komšinice. Taman stignem reći važnu vijest. Kupla si novi lonac za sarmu. Pa da, to je stara stvar. Nisam vam rekla. Ne. Ma da, odlična sarma. Najbolja sarma. Otkako koristim i radi, ja sam se preporodila. Vidi ga što je fin. Joj, ko mašina radi. Svima je preporučujem. Nego posade to. No, šta se događa, kaži više svetosti. Joj, izgleda da ćemo udati moju Marijancu, moju žilu kucavicu. Opa, čija će to kuja krepat. Sad će reći svetosti. Srela je na neki dan Miška sa desnikom. Eno, nismo se vidjeli 100 godina. I eno kaže da kod njega mu živu sinovi pokojni mu zahtjeva na Bog duš dao da prostiš. Pogađate? Jao, baš sam uzbuđena, sve sam se naježila. O, jesi komšinice, bome, jesi. Da, Vlado ima to krasni momci. Rekao mi Mišo da ovaj stariji Vlado upoznao moju Marijancu negdje grad, Boga znaje, i da mu se moja Marijanca Pilence moje opasno sviđa. Pa kako da ne, Marijana je ponos našeg sela, slika i prilika svoje matere. Joj, ja kažem komšnice, ja kažem. Kad će doći u prošnju? Eno ga, već sutra. Sva sam uzbudita, točno mogu poletiti. Jao, Jukice moja, prvo ste razumijem, Bogu hvala, bilo je vrijeme. Ma ništa mi ne pričaj, Rezo, ništa mi ne pričaj. Kad smo kod vremena, bit će vrijeme da pođemo Rezo. Onaj moj se sav uzjoguni kad ne pristavim lonac u podne. Imaš pravo, staro moja, ništa. Kavu smo crpile, sve smo si rekle, sad preostaje želja čekati. I jao, kao da se meni događa. Ima da gori i krava i štala. Joj, ja kažem komšnice, ja kažem. Ajde sada ću vidim da vas ne zadržavam. Ajde, nemojte zaboraviti nas. Ajde, smiram Bogom dao. Ajde. Ajde, Bogom. Ko će sad dočka dostra da sazna šta će biti s Alejandrom i Marijom Luizom? Valjda će sada probuti s kome i da mi ja vidimo Amanda. Mando! Mance! Mando! Mando! Mance! Ajde! Joj, mama. Mando! Mance! Mando! Ljubiša, što ti? Joj, Ljubiša, pa te života ti odnesi ovu tipu rake, ono miši ispod kabla, da mu se nađe sutra za po putu. Ajde, zlatan si, Bog te blagoslovio. Kakva zbrka, dragi moji gledatelji i slušatelji. Pa jeste li vi vidjeli ovo veselje? Dovica Jukica gotovo pa je spremna za prošli svoje vlastite kćeri Marijane. Spremne su susjede Stane i Reza. Baba Spomenka ima nekih svojih briga. Čekaj, da, neka mi fati. Marijana! Pa gdje je Marijana? Pa što li ona radi? Marijana! Marijana!
me, Manda, koliko ti puta to trebam ponoviti? Da drži bić. To je tvoj pokojni čečer. Ovaj visok ti krevet trebao napraviti. Baba, paš ćemo. Nego šta kažeš? Ma ne zovi me, Manda, koliko ti puta to trebam ponoviti? Pa tako vam kaž, nemoj se odmah silt. Ma ne silim se, baba. Vi mladi, tiš men, zanavjet bit mamanca, ma odmida sine. Nego šta smiješ sada, kaž bab svome, svasim neka pogubljena, glavinjaško kaka kokoš, bez brige i pameti. Ko? Mlado iz glave, šta te muči, kaž bab? Ma ne znam, eto sam nervozna, mira nemam. Pa jesi jela, sine? Nemoj bi gladna, boš šta čuvaj. Ma jela sam, nije to. Znači nije gladna, je sigurna? Da sigurnija ne mogu biti. Pa šta će reći? Ne znam šta drugo mora biti. To ti imaš treme što cilta dolazi Vlada u prošnju. A da, baba, sviđa mi se Vlad. Vidjela sam ga jednu u selu. Nije čak ni problem što je nešto stariji od mene. Čece moja, kako je baba uvijek govorila? Bolje za stariji klapat nego za mladim plakat. Ma pust da dovršim. Kažem ti, to mi stvarno nije problem. Nego, nešto me strah da me ne zavole ovako slabo. Ne brinem ja, čece moja, već ćete ti tva matera nešto ješ. Marijance, leptiriću! Ovo je trenutak, sad ili nikad. Ja, evo, cijelu prošlu noć i noć oka nisam sklopila kad ti kažem. Sve me nešto strah, kako da ne primeti da s čorava sve te stislo. Ajde, ljubce, ne laprdaj. Samo trebate odglumit da dobro vidi. Natjerajte i da povjeruju. Pa kako? A kako? Šta kako? Šta more biti teško vidljivo dobro moko, a kamol čoravom? Znam ja, igla. Može igla, a šta s iglom možemo? Tako je, odglumit ću da mi se u palac zabu komad živeta, da trn ima, a prije nego što dođu prosi, zakucat ću jednu iglu od 100 ulaznih vrata i tebi reći da mi dodaš. Znam. I onda ću ja ustat i sama uzeti iglu. Tako bi ti trn onda mogla s njom izvad. Tako sigurno neće pomisliti da sam slabovidna. Jadna majka. Ne, nije jadna, Marijance moja, leptiriću moj, presretna je, izvrsno. Bog nam dao takvim pametima. Ajde sada sa mnom u kuhinju da mi pomogneš da rifljamo ono suđe. Biće nam teže poslije riflja, tako se skori. I bolje da sam klupko rodla, Božem prosti. Bare bi sada i prsluk imala. A šta sad? Za slučaj da im ne uspije, plaću mi su. Ak sam one godine mogla plat za Esmeraldu da progleda, šta ne bi za vlastu unuku da se napško nuda. Pa bome, svašta se ovdje dogodilo, dragi moji. Šta kažete, ha? Izgleda da svi jedva čekaju ovu udaju. Ne znaš tko se više veseli svadbi. Znate što? Ja mislim da su Dovica, Julkica, baba Spominka i Marijana smislile dobar plan kako sakriti Marijaninu slabovidnost. No nekako netko je pristavio ražanj, a zec je još u šumi. Sad kako zec ima veze? A, kad smo kod zeca, mislim da je pravi trenutak da vidimo što nam radi naš Mišo, siromašni pastir i njegovi nečuci, Mato i Vlado. Vlado, nadamo se, Marijanin budući muž. Jo.
za prošlju. Kako prošli s trikom, šta pričaš? Pa znaš Dovicu i Julkicu iz druga sela. Njezina čerka Marijana spremna je za udar. Idemo isprost ruku. Ti ćeš je prost ruku. A ne ja, Blesan je jedan, pa Vlado će. Ja? Mi smo samo kao pratnja. A O, ti? strikane, pa šta si sad naumio? Nisam mogao ranije. Šta pa kad ti, pa vrijeme ti je sine. Treš Dovika bit mlad. Slušaj strikana Vlado, pa govori ti iz iskustva. Joj, ti iskustvo više. A ta Marijana, ona zna da ćemo mi doći. A šta ja znam, a bit će da znam. Valjda je ta mater nešto rekla. Jednić mi u selu privukla pažnju svojim zamišljenim odsutnim pogledom u daljinu. Kako i ne bi kad je čorava koš išli. A dobro, Blesan jedan, jel ti možeš malo šuti? Pa šta, tako se priča po selu. A dobro, istina Bog. Možda je malo očorava i namčora, ali treba je bolje upoznat i saslušat. A ipak ugledna je to obitelj, sine. A bit će dobrog miraza, a to nama sad dobro došlo. Ma ne marim ja strikane. Uostalom, ako je kuća puna svega, a samo pameti nema, onda je to vređa koji sam ja. Ma to je moj sin, junačina moja. I, kad idemo u prošlu? Danas. Danas? A danas? A kad ti, za nedjelje? Da sve sve na broju, pa kad ću spremiti u rej tumi? Ne mogu ja to tako. Ako neće, on vala ja hoću. Ti ćeš. Ti samo znaš naprdat. Strp se malo, na brati je red. Idemo se malo poravnat, i da vidiš, kroz oko pola sata gledam da pođemo. Ja ću! Joj, šta će od ovoga biti ni dragi Bog ne zna. Šta je ko smeta? Evo, donesla Ljupša tiku rakije i kaže, poslala u domce Julkica, pa da imamo za pokutu. Daj to vamo. A, dobra. Ne podnje, nema šta. Ajmo, brzinsko spremanje, pa poljećemo. koju sam sinoć sačio, kao da sam znao da ću danas proći struk svoj buduće žene. Ma joj, moga mi zaplakat ponosa i radosti, kažem vam. Ali kako ćemo dotamo? E pa pješke sigurno nećemo. Naravno da ne, striko Mišo. Znaš sam da smo jadni i ubogi, pa nemamo ni konja. Ali imamo magarca. Joso? Pa Joso. Na Josu ćemo jako. Šta, pa Jup ti možda radije pješke išao. Ne, nikako. Pa nećemo stići. Treba će nam 7 gladnih godina. A i ostalo, pa nije ni red doći tako na prošlju. Šta će selo misliti o nama? Ali kako ćemo sva trojica na jednom magarcu? Pa lako. Ti, brat, ste jagat, a ja ću polagano zaba kasat s tikom rakije. A kada se Marijana ogleda, jao si ga meni sramote, šta će onda misliti o nama? Ma neće. Ni snajka, ni njezna mater, a ni njezna mater čekat pred kućom, već u kući. Znaš kako kažu? Onaj koga na sokaku dočekaju, ne zadrži se u kući. Ako ti tako kažeš, strikanje. Ajmo, dosta zbora, na put se krenuti mora. Ajte vi pomagati se tu. Ajte vi polako, jer ako stignu da stići prvi, a ja ću polagano za vama s nekom rakije. Da se stikne, strikane! Za moje
što nastavimo. Imamo li možda par dobrovoljaca? Ko bi htio malo sa mnom porazgovarati? Evo me, polako. Ja sam samo. Dobar dan. Dobar dan. Evo ga, mene jako zanima. Što ti misliš, što će se dalje dogoditi? Pa naravno. Oni će se oženiti i živjet će sretno. O, pa jako mi se sviđa. Evo, oprostite, možeš li mi se malo približiti? Evo tebe. Koji je tvoj najdraži lik? Ova koja će se vjenčati. Marijana? Da. Zašto ti se najviše sviđa? Zato što će se vjenčati. Predivno. Ima li možda još neko? Evo ga, samo malo, dolazim. Dobar dan. Evo ga, što ti misliš što će se dalje dogoditi? Već smo čuli par mišljenja, ha? Da će se poljubiti. Pa sad bome. I ja jedno čekam vidjeti što se... Dobar dan. Evo, šta ti misliš? Hoće biti nekakvih problema ovdje ili će sve glatko proći? A ja mislim da će ona poslije. Zašto to misliš? Ne. Imamo li nekoga tko zna ili barem pretpostavlja? Evo gospodin pored njega. Dobar dan. Što vi kažete na njegov komentar? Šta mislite, od što ona stvarno posljedila? Slabo vidnost je isto, ali sad kad je on komentirao, šta vi mislite? Mislim da je ovo. O, pa sada imamo malo i negativnih pretpostavki. Dobar dan, pa evo ga, gospođica, dobar dan. Evo ga, čuli smo, znači, puno pretpostavki. I sad što? Šta je, pa ne vidim ja? Ko je to? Ajde reci. Ja sam. Šta radiš? A tražim Jukićinu kuću, jel znaš gdje je? Pa naravno. Znači, samo ravno i nemojte skretat s puta, molim vas, nemojte se izgubiti. Ma joj, živla ti meni 105 pa. Ajde. Jao, pa jeste li vi vidjeli tog našeg Mišu? Napokon, dočekali smo i taj trenutak. Upravo ćemo svjedočiti i toj prošnji, tom sudbonosnom trenutku. Nadam se da ništa neće poći po krivu. Evo ga, tko misli da će nešto poći po krivu? Dignite ruke. A oni tko misli da će sve proći glatko? Tu ste negdje. U redu. Hajdemo mi još jedan pljesak za naše buduće mladiće. Evo ja bi ovdje sjela da mi kroz penđe svjetlost ne udara u oči, sve mi nešto trpe zadnjih dana. Ma naravno, momče, samo se ti raskoboti. Šćeri, možda je i on slabo vidan. Ovako ću se otvoriti penđe, a ne bi slučajno bila mada.
sam dobro, smijem pogledati. Ma neka, pravi s tebi klavir, nema šta. Potražit ću ja iglu, pa ću ga ja sama izgleda, ništa vi ne brinite. A da, to je moj ponos. Lijepa, mlada, sposobna, ma prava žena za uleju. Čeri, imaš samo zapisala, ja sinoć se ne daj Bože. Ne. Ovo je nalog, dobro, negdje dobro. On vidi bolje nego kobac. Do to. Izgleda da vam je došao striko, samo što ne ulazi, već maša što god. Ma pustite vi našeg rođaka, doće onako mu šta treba. A i da vam zapravo kažem, potislo je on i stikio one rakije, što ste mu teta Jokica poslali. Pa zato se valjda drži četveronoške. Ma ništa tako. Vas se strigam samo osigurno da ne padne. Nego čeri, odvedi ga tamo u malu kuću pa ti tamo na krevet da možeš. Nego momci, kažete meni kakav je vama bio put, je li dobro bilo? Ma jeste ti Ilkice, kako kaže narod da je bilo bolje nego Bajalo. Jao! A šta je čeri bilo sad sve te stisla? Taj vaš stric siroti mora da je sad na piću. Ja ga povela u sobu, a on sve nešto negoduje i neće i vuče me u štalu sjeno među jaslama. Valjda od muke grize sjeno pa da je pogača, hoće ga znat. Sramota našeg strica, ma bolje ga vi ne spojimte, tako mu i treba kad se ne zna ponašati u čestoj kući. Ja, ma ništa zato. Promijenimo mi rađe temu, šta kažete, ha? Hvala nisi, Marija, jedva jedce stigo i ja. Glavno da niste zakasnili, nadam se da ste bolje. Ma bolje bit ne mogu, a jel ne? Nego ćete popiti šta? Ma može. Da ste tako slabo vezali osu, aj da ga nisam našao ušto, moglo bit nevolje. Aj sad sve u redu. Ma jes, sebi sve u redu kad dolaziš tu na prag četvronoške, kao da si magrac. Ovo su meni na pragu kad sam bio ušta. Samo mi prijatelji da smo bili u kako ne bi znali kada je moja sjenica oka mogla. Aj, pravo je čudo što vas je to naše sjeno diglo na noge. Sad vidim da čuka i mačka ne idu za upravu kad su bolesni. Gospod više treba poješ preko sjena, pa se ni ne bi da je raše rušom. Šta sam radio sa sjenom? Ma igru sam magraca, dosta više šuta da sam motim. Ama šta god da se radi, Bože moj, živom se čovjek u svakom dovodi, nego odvede sjede u šetke po ovom sjenu što nam stoli. Na, izvolite. Oj, živio ti meni. Živla i ti meni. Na. Ma vidi ti, to se nas tvora. Šica stola. Šic. Joj, ova mačka stvarno ne da stidi sram. Ružio ti mene ili ne ružio, ali ne samo da je ova čorava, već je luckasta. Evo tu se dere nešto o sjenu meni, a evo sad se dere na kapu, misle se mačka. Ti rekao već da zaštiš, ne samo da Marijana dobro vidi što je pred njom, već i vidovita. Oni ti znaju šta se dogodilo u prošlosti. Šta pričaš ti, šta znaš? A eto, znaju da kad me bilo sram doći u onom podrenu šeširu, nisam imao ovce, pa ja našao krepanu mačku i eto odro nju podnje napravio kafu. Marijana je dobra domaćica, pa ni mrtvu mačku ne trpi na to. Lijepo ti njima kaži da mi imamo i još jednu kabancu, a košlju ne baš. Nego da ne prodamo mačka u vreći, jer ne samo da nisam dojak ovdje na konju kao dobar prosac, već i 80 nokti drugo i nemam. Ja sam običan siromah. Ama, gdje bi bio siromah kad ćeš ovakvu krasnu djevojku dobiti za ženu? Ma da, bome, tako lijepu, dobru i pametnu djevojku, zar siromah uz toliko Joj, pamet? to te ja pitam, prijane moj. S pametnom ženom kako drugčije nego pametna? Da je moja Marijanca lijepa, oko moje, to ona vidim najbolje kad se ogledam, ma makar i u bunaru. Da je dobra srca, to ste vidjeli sami kada si vodila na sjeno. A da je pametna, to ti, sinko, vidiš najbolje kad se pristao da za tako krasan mladić.
kuća. Vidimo mi sve to. To je meni dosta. Glavno da mi je čera dobila čovjeka koji će znati cijeniti koliko ona vrijedi. A u našoj kući bogatstvo je onako dosta, jel da Zeta? Kazao sam ja, ako svakoj vreći treba samo zakrpa, onda bolje od mene nikad nećete naći. A kazao sam i ja, ako je divojka lijepa, dobra i pametna, ni mater ne zaostaje za njom. Kako je jabka, taka i grana od koja otpala. Oho, Miško! Ome lijepo divanite, nema šta. Da niste vi udovac? Jesam. Pa ne trošimo više riječi, pravimo dvostruke svatove, a u ovako lijepoj, dobroj i pametnoj rodbini naće se već mjesta i za mene. Jel dogovoreno? Ma je, baba. Dogovoreno! Jes, končnice, dolaste vamo, vrijeme je za slavu. Svatovi su, ali ne znam čiji su. Ožeži prijatelju! Hvala. Kako je mali Mato rekao? Tako je bilo. U svatovima je on dobio magarca da sam na njemu jaše, a da bi se i njemu posrećilo, Ladošnja mu je darovao onu svoju kapu od mačjega krzna. Svi su sretno i zadovoljno živjeli, a onda je i mali Mato našao krpu za koju je baš on pristajao za zakrpu. Mene ovdje nitko ne pita. Za buduće mladence Marijanu i Vladu te njihove roditelje Julkicu i Mišu, obilje Božijeg blagoslova, providnosti, radosti, smijeha i veselja, kao i dug i sretan brak, žele komšinice Stana i Reza uz pjesmu Sijem žito. Dragi naši, došli smo i do kraja naše ovogodišnje priredbe. Velika hvala svima koji su ostavili malo svojega vremena i kako podržali naše učenike i učitelje. Vjerujem da ste uživali i da ćete se ovog dana rado sjećati. Znam da mi hoćemo. Za kraj pozvala bi sve djelatnike škole i zainteresirane učenike da se popnu na pozornicu.
Zajedno zapjevat ćemo našu službenu školsku himnu. Još jednom od srca vam svima želim sretan Božić! Naši učenici silaze sa bit, želim samo zahvaliti našim... Emilaj, ko će doći? Ojte ne kurite. No, jesete kako.
Da. Mogu ja, Izvoli, reći nešto. Evo, malo sam žena. Evo, dobro večer svima. Ja se trebam nešto reći kao 2-3. Pa recimo, ti si dosta radio na ovom kazališnom komadu koji je duže trajao. Ti sve tri stvari su originalne. To je prvo originalno radio. Pa nešto o tome. Pa evo, napravio sam adaptaciju zajedno s učenicima jedne šaljive narodne priče, Naša krpa zakrpu. A mislim što više reći, vidjeli ste učenike, zaista su odradili vrhunski posao i dajte molim vas jedan čest. Jer u ovoj dobi stvarno predstavu od 45 minuta mislim da nije lagan zadatak odraditi. Čestitam. Ovo je prvi ili tako radi, recimo tako, prva kazališna izvedba. Pa lani sam radio na zajedno s Stecom Sunčicom. Da, sad si ovako baš... Sad sam, pa da, i naravno imao sam veliku pomoć kolega, evo kolegica Ivana Mičić, sa Šubarom i sve ostalo znamo. Svi koji su pomagali, zaista velika hvala. Evo, bez vas to nema. Ivana Mičić je dala mačku za Šubaru. Joj, to je velika sad priča, uglavnom. Da. Sunči, hoćeš nam ti reći malo sa tvojim učenicima, ti si završila našu pedagogiju, nedavno, čestitam, i odmah si te tada ubacila. Hvala. Na mene moj studij koji je meni škola omogućila, poslije diplomski mnogo toga podučio i otvorio mi oči za neke nove stvari. Ondje sam naučila da se zapravo ne treba bojati djeci dati u ruke ono što radimo i da je zapravo najvažnije da su oni zadovoljni i da se oni igraju u čitavom procesu. Ovo što ste vidjeli bio je tekst koji je nastajao na našoj dramskoj skupini uz improvizaciju i dramsku igru. Oni su sami odabirali likove, davali im karaktere i onda smo kroz improvizaciju i dramsku igru zapravo skupno osmislili ovo što ste vidjeli. Tekst smo isto pisali sami, njihove srce su jako brzo tukla, bili su vrlo uzbuđeni i vjerujem da ste uživali i da ste uhvatili nit i da ste u srce pohranili ono što su vam oni željeli posredovati. Zahvaljujem učiteljici Mireli koja mi je bila velika podrška, koja je izradila kostime za male zvijezde. Marija, ti si napravila nešto u ovoj školi kad si došla, ne baš tako davno. Evo, ja sam sa klasom, sa zborom, međunarodni nastupi. Ništa nije došlo normalno preko noći, niti bi se možda, moj plan možda to nije lijepo iskreno bio, kad dođete u osnovnu školu pa radite s djecom. Vi ne znate koliko možete od djece dobiti. Međutim, ja sam vidjela da sam ja dobila nešto izvanredno. Vaša djeca su, dragi roditelji, izvanredna u ovoj školi. Možete biti jako sretni, zadovoljni i ponosni svojom djecom, jer ono što zapravo sam ja napravila su djeca. Ja sam im samo pomogla. Samo sam im pomogla kako bi oni svoj talent izvukli van. Mi smo krenuli jednoglasno, pa pomalo dvoglasno, pa sam ja bila da tu može i troglasno, pa evo nama višeglasja i to konkretno višeglasno. Mi pijamo klasične skladbe i Mozarta i raznih drugih skladatelja koji su vam pisani za višeglasne profesionalne zborove, ne za amaterske. Mogu ih normalno izvoditi za... Mi jesmo sad amateri, izveli smo na svoj način, ali ono što je najvažnije zapravo one su u tome uživale. Učenici u svemu ovome što ste večeras vidjeli su uživali. Nama je možda bilo teško sve to sabrat vama u cijelinu i iza toga stoje i krvi, i muke, i znoj, i možda i suze, ali sreća. Ono što je najbitnije u srcu sreća, radost, približavamo se našem Božiću i evo, nadam se da smo vam uljepšali još jednu adventsku večer. Ovo nije jedina škola u kojoj Marija
kolega je, a ako je vas roditelj posebno pohvalila, znači učenik, onda to nešto znači. To je sigurno. Hvala, Marija. Htio bih na kraju pozdraviti naše goste večeras, gospodin Tomislav Buntak, delegat gospodina Dražena Kutleše, Zagrebačkog nadbiskupa i metropolite. Gospodin Buntak je predsjednik katoličke škole i predškolske ustanove u nadbiskupiji. Pozdravljam također docenta doktora znanosti, velečasnog Odilona Sinju. Vi ga već predvjerujem mnogi poznajete u televiziji. Delega rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta profesora doktora znanosti Željka Tanjića. Pozdravljam također don Marija Gopića, koji je duhovnik katoličke škole Domoljubne Savije, Salesijanstva. Pozdravljam našu Ljilju Bokić. Činimo, ona redovito dolazi na naša slavlja. 10 godina je to već, ona je od početka srednje škole, još prije nego što je osnovana. I večeras mi posebno drago da je mogu pozdraviti. Dobrodošli. Dubravku Mandić također pozdravljam, koja isto tako već 10 godina prati našu školu na svoj način, nacijama, što za nas kao katoličku školu koja se održava od vlastitih prihoda jako puno znači. Hvala vam. Ravnateljicu, ali sad mislim, Knapa, Anju Planinčić, koja je isto tako kroz ovo vrijeme bila s nama i ne znamo koliko ćemo ostati, stalno planiramo prijeći na drugu lokaciju, a kroz ovo vrijeme nam je bila raspoloživa i na pomoći. Hvala lijepa. Pozdravljam ravnateljice i ravnatelje katoličkih škola, gospođu Ljubu Duvnjak, ravnateljicu Nadbiskupijske klasične gimnazije s pravom javnosti. Također Danijelu Zrinski Tedrinšak, ravnateljicu osnovne škole Domoljubne Savije. Gospodina Ljubomira Špiljera, ravnatelja osnovne škole Šestine, koja preko sutra slavi ne 10 nego 160 godina od iznutra. Također ravnatelja i vjeroučitelja Tomislava Filića, ravnatelja osnovne škole Augusta Aramašića. Pozdravljam također 3 mame koje su imale svoju djecu u školi, otišli su u srednje škole, su nastavili su svoj rad u drugim školama, ali su i dalje ostali povezani s nama. Gospođu Milenu Pivac-Klinac, Maju Štinac i Mikicu Grunac. Hvala vam. Nastavljamo, pozivam vas na domjenak u školi, svi ste pozvani. Tamo ćete naći još nekoliko rekvizita koji su za, recimo tako, božićni sajam, također rekvizite sa logom katoličke osnovne škole povodom ove 10. obljetnice. Možete naći školski list, vi koji želite možete preuzeti. I na kraju želim vam svima sretan Božić. Pridružujem se mojim učiteljima, zahvalnosti vama roditeljima, na djeci koja su učenici naše škole. Školi je sve više mira, školi su sve bolji rezultati, i to dobro znate, na državnim natjecanjima, međunarodnim natjecanjima. Sve bolje, svake godine bolji smo i to je zahvaljujući suradnji s vama roditeljima i vašom djecom. A sada ću vam podijeliti božićnu blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas, znači Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Izvolite, pridružite nas više.